Tuh, Mantap si Abah strek pang payuna teman-teman. Nog naon teh? Nog naon? Kuya teman. Bilabi. Uluh. Terus. Alhamdulillah bener anjir. Bener babon euy. Mantap. Pecah lagi. Wah, anjir, padah apa? Malah ieu tah lamun Lembut. ya keun bae nu penting mah kus gede itu ge poin. Oh, kenging satpoja mah walah mantap lah pokona mah. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu sama channelnya Pak Utok SF. Kita kembali ngebolang lagi, hiburan lagi teman-teman ya. Barangkali ada strike buat babon, sidat babon oke teman-teman. Ya mudah-mudahan hiburan ngabolang hari ini, mudah-mudahan dapat strike banyak teman-teman. Ya sebelum kita mulai biasa teman-teman, kenalin dulu tuh. Biasa aduh susah ya teh, kaburu papencar. Biasa uji ya, si galang rempag tuh. Pak Iim, Pak Nis, Encuy, si Abah, Bah Jured, tuh di Pengker tuh. Biasa ya, ya member anyar. Pak Odang tuh, aduh, tuh teman-teman tuh. Pak Odang mantap. Sekarang Pak Megaloman, saya sip lah. Pokoknya mah sarua tah sugan ayeuna mah silih pepegna sae. Sip, mantap lah, lanjut terus ya teman-teman. Oh, saurang deui itu. Aduh aya nu lompat tuh. Kang Mumu kata teman-teman. Ya, sekarang mau cari umpannya dulu teman-teman. Lagi mencari umpan ya. Mudah-mudahan dapat strike banyak buat babonnya ya teman-teman. Yuk sip, mantap, lanjut ya teman-teman yuk. Nah teman-teman, dalam rangka mencari umpan balongna saat ya mah kolamnya udah surut. Oh, lagi mencari umpan teman-teman tuh. Nyecer naga aya nu kana balong, aya nu kana cisukan. Lu busur naga teman-teman, campur ya malah campur aduk teman-teman tuh. Teman-teman si Abah nu nyamar cenah strike. Yo. Si Abah teman-teman nyamar aduh. Aya ngenyot batu. Tuh. Wih. Bener si Abah euy. Mana euy? Wih. Mantap si Abah strike. Pang payuna teman-teman. Sieun we. Poinnya segede kitu ge lah. Penting mah strike yo. Sip, mantap. Lanjut terus namanya si Abah teman-teman strike. Yo. Mantap. Oh, teman-teman. Keacan aya nu strike deh. Aduh. Ye Bah Jured acan dinuju ayeuna teh. Kana balong sapalih, kana walungan sapalih. Susukan alit. Gacan aya nu strike. Aduh. Namanya tadi si Abah segede curug. Ah. Aduh, teman-teman tuh. Gacan aya nu salalet break gitu. Pencar video dua kamar rana gitu. Aduh. Ya, teman-teman mudah-mudahan ada yang strike lagi lah. Yuk teman-teman, chip mantap.
Nah, teman-teman, kawan-kawan, sekarang mau istirahat dulu bade nada heula kekiat lapar hanaang tuh. Wah, liwat nage awas bahkan tiga nunyung kunti kamari. Wah iya mah liwat nage sok rencangna Pada hajat tadi ningali gerak aduh gusti meser aku aduh ka sadus gitu Abah, tuh alah aku gitu tuh di kasadus meser cai oge aduh benerkeun bae lah tiga nunyung kunti kamarinya. daripada aku cai balong mah cai susukan ini meuli cai aqua sadus malah oh iya lah tuh ngariung lah tuh hanya tuh lah ya kali kecil teman-teman dalam rangka istirahat ya lapar kegiatan teman-teman. Wah rencang lagi sarang rebus ayam tuh kan bami di dedet gitu sama nanti ayah Jabah mah kasieuna ngasrek ieu cenah saksieun gejala tipes deui aduh jadi batu nyamal yo ini iya lah ngari tah teman-teman ini rawosok tuh serkeun caina mah jibe ditukun tuh tak tukangkeun teman-teman miring rawas bade nada heula eun tetes beres nadaan cerubi ameh rawas patuangan teu singjal letit tuh teman-teman sip mantap mah dan merangka ngariung mantap dacan aya nu sekedap nama kenging 3 ekor saya ada cingir beli trek nu 2 papencar alam rangka ngaliwat pula mantap dalam rangka ngabring kene si Abah hiji teh cingir dalam rangka ngabring kene aduh mantap mantap masih di arana kene teman-teman kemana itu sapalih deh papancar gitu sip teman-teman ada yang nyamer duka belut gitu duka lain gitu. Menawi kenging teman-teman nah jadi cuma waduh aduh aing rumah ieu kalau ada daerah dak kan nah teman-teman waduh gagah teman-teman kayak nu kitu gagah kita lanjut lagi teman-teman ya sip mantap gagah teman-teman kalah ageng hujan aduh kalah ageng besar hujan aduh dan tenang ngariungan sapalih di dua kebelah mana ngiungan nanti ya aduh dacan aya nu setrek ya kumaha aduh ya teman-teman mudah-mudahan ayeuna tos hujan ngaralong janten setrek aya sinjar tet dia kana tos hujan kieu
istirahat heula ngaropi heula hanaan ngajumam heula kopi aya we kerupuk bandom tiris tah eta sip hanaan ngabang nuju ngaropi heula di warung hanaan istirahat heula minang pian tiris namanya hujan agung ya walah merinya berat hujan agung namanya di kopi heula nah jika mamawa sikro teh naon nyuhang di bemirang log naon teh log naon teh log naon kuya tama bilabi mantap lanjut terus ya para kalau udah ngopi lungsur deui bro ABC bro tip mantap wah iya pamegalongan strek wih ulu lumayan sayang deh kan dari mana di enam penting bahanyi gitu dah ada cawe-cawean gitu ya lah penting tinggal sate kajar seri kena naga tinggal sate nah dari mana di anak noy aning poin kena sakit gitu kan poin lah si mantap oh strike tiwa ya cina si abah nah ulah diduruk-duruk teuing aya keneh teu nya sok kodok we cap beku aingnya kagok ke nya hayo teu beunang mata ek angkat sareuketan heula nah aja rawat teu kabelah mah kagigir da tamanya ada bisi lesot nah ieu mah bahan teu beunang capek ku ieu mah wah ini beberbetan gitu ieu akar jadi capek nah teuing kadinya wah capek ku ieu terus alhamdulillah bener anjir bener babon euy wah bener si abah babon sok kaluhur naik wah mana babon teh wah bener anjir gede euy mantap mecah lekor si abah wah euy bener babon teh nya di bejaan teh nya dikabahkeun deui nya banyak bener aduh aing siapa babon bener mecah lekor deui sip lah parareum beda tang eta makenging sip lah us oh beunangkeun ayeuna mah lah udah nu tadi gagal duh lah gue mau dipanteng gitu hanya terbenang lah oke uish tadi tekan ini tuh cina hikmahnya terbenang lu gara-gara tadi sebarah hiji ish kalem ish kalem ish tadi itu mah wah anjir panas apa mantap aja alhamdulillah
Wah bener wadah gede babon euy. Siap mantap pokoknya ieu mah. Babon aduh. Aduh aing galad deh ngesatrek. Sip lah mantap. Tuh ningali ieu. Ya untung galangan galade lamun dibere galangan leutik ngariang dia teh ya. Tah ieu udah ngabagug atuh. Tunggalanganana ieu mah wah wadah. Di boros tadi udah Pasti. Wadah ieu mah galanganana. Lamun teu wadah mah waduh. Sing bararapes baluut teh kalabur. Aduh, tuh. Pas cedem terus ya. Wah, orang strike. Wis kan, nangis plus. Wis. Walah ieu tah lamun iki. lemut. Ya keun bae, nu penting mah plus gede itu ge poin. Ya poin daripada di nol. Oh, alhamdulillah. Pak Odang strike sini tuh. Tuh, kan poin penting malah daripada kos itu tuh balalater teu meunang. Oh, alah nyarong cok. Alhamdulillah poin di wae tuh. Oh, kenging sakoja mah walah mantap lah pokona mah. Sip. Terus, ya teman-teman. Bolang hari ini, hiburan hari ini udah beres teman-teman, udah beranjak sore ya teman-teman. Alhamdulillah pendapatannya lumayan lah, pengen genep ekor lebih nyalakan teman-teman. Alhamdulillah seru teman-teman, strike-strike nya. Dan ntar segmen berikutnya dilanjut lagi teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya channel Pautok ya teman-teman. Sampai ketemu lagi segmen berikutnya. Mantap. Assalamualaikum.